mina engifuna ukubuza kakhulu unikele unkosikazi ngimenze wesibili yakuzwa ngicabanga ukuthi ngitshela band simkhona lapha engifuna ukwazi manje ukuthi uma ngathiwa uqondana nomuntu ongakhuliswanga ngalendlela okhule ngayo umuntu okhulele ebukhosini mangithi ebukhosini ngisho umuntu okhulele la ubuswa khona ubabe khona umaye khona umalume oanti kanjalo angeke kuze wena nani mfana asikakhulu uyabona wena lo muntu ongenza imfana kusho ukuthi ifirst born ithandana nani nelast born magcina ngeke kuze kufane mangathi udibana nomuntu onjalo iziphi izinkinga ongahlezi uzibhekile okanye ongazibeka phambili ukuthi lo muntu engase angihlukumeze ngalento nalento ngenxa yokukhula kwakhe okokuqala ngaqala ngibe ne-dialogue njena ukuthi okanye ngibe nembuzo ukuthi angixoxele indlela okhule ngayo vele manje relationship fanele wathi ngikhule kanjani nawe bese uwazi ukuthi na ube behavior kanjani and bese yambuza ukuthi ama challenges okumisbehavior wakho abe kanjani because yonke into yenza inama consequences if bewenza okuhle bewulithola uncomo angifundise na ukuthi mawukuthi wena uphile ebutepu bophila into kanjani and nami futhi ngiyamtshela ngeside lami ukuthi mina ngoba ngingakhulanga ebutepu bengiphila impilo kanjani maye nozwelo lo muntu lo uzongena ecathulweni zami kanjalo nami ngingangena ecathulweni zakhe noma ngenze exactly ngoba mhlawumbe isimo semali sobe si neutral bese siyakhuluma ukuthi njengamanje sikhetha siphi isimo lesakho sokuthi uphila ebutepu noma sikhethe sami noma sibaphathi nendawo I think ukuthi lokho kungasisiza ukuthi sifundisane ukuthi uphila ebutepu nje uphila kanzima kunje and then siyahlanganisa lento le ungangena esithenjini kahle kamhlophe ngithi mama ukhulela esithenjini ngingangena esithenjini umuntu wakhona nakhona ngabe ixhuku baba khona ngabe ikhosa angabe ixhuku yasha kumxhosa angabe ixhuku vele amaxhosa ngihamba oya sazoyidingida indaba yami nawe le Sithembu ngoba mazwana ukhona ngifuna sikhuluma kakhulu manje awusabi yini ukuthi njengomama wadlula lapha nalapha nawe ungayenda usulapha angithi mina ngesolami ngibuka ngalo kuba nasendodeni ukuthi ayilona lexoki because if ukuthi isithembu sakho uyasithanda angibafundisa ukuthi bathakade but ngicabanga ukuthi khona indlela abangayenza ukuthi isithembu sakho sizwana uhlale nabo babili abafazi bakho angithi before uthatha umamkhulu umthetho mamkhulu uzolana oveta ngomthatha umamncane wamthetho mamkhulu sengicela ukulamanisa nazwana nomamkhulu ukuze ukwazi ukuthola ama blessings why manje wena mamkhulu kade uvumile ukuthi asithathe ubaba umfazi wesibini mase sekhona seniyalo bathathu bahlanganise mama nangu umamncane sengimlethile ababa ama sisters mosibanga ama enemies bazwana ukhuluma nabo ukuthi bafazi bami ngimthanda manje uzozwana kodwa manje ngazozwana nama ngimthandi ubabili futhi masho ukuthi wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma angaze kufike la kuliwa khona xatshana sekune dialogue manje phambi kwakho abatshela nje abafazi ukuthi ngifuna la mawubona lo ukubona usisi wakho mawubona lo ubona usisi wakho omncane ungamtreat uyabona nje manje obukhuluma manje kunabantu besifazane abakubuka ngelinyiso nje manje ababona umuntu ozochitha imizi yabo umuntu ozobaphuca amadoda because Sithembu asavamile ngokwakho ukucabanga yini evani Sithembu yenza ukuthi kubukeke sengathi Sithembu into embi yabona nje ngithi mina ngikhulele esithenjini futhi mostly vede kangubani abantu bakhona basesithenjini ubhuti bami nje bana abafazi nga2 nga3 so sengize kwangena egazini mangikhula bethi mina never mangibona isituation ngama wami manje mangibuka mosamadoda ngathi mancane amaningi agcwele emajele bayabulalana yonke lento so vede banciphe abantu besilisa ikho ngithi fanele kuxoxiswana if awungifuna ukuthi ngizongena nawe esithembeni ngitshela ubaba kodwa phela ngeke uzurule indoda ngokungayiphikisa kwesinqumo sayo ngitshela ukuthi baba lo wangithandanga mhlawumbe ikondlela ngayenza lo munye angazi bathi mina ngibona ukuthi umuntu angangithatha njengokuthi mhlawumbe ngizochitha umuzi wakhe ngoba nawe uzobe sathanda phela ufika kwami akusho ukuthi ubaba useya asenandaba naye ukuthi ngizoba intando kwazi phela ngizobe ngwesibili mawukuthi ngigcinwa kimi bathi angaboni ngingasolo umamkhulu ngesolo ukuthi ngizofidliza umuzi wakhe mhlawumbe ngizowakha vele bakabili omunye angafika ezobhidliza omunye afike ezowakha so mina ngiprefer lokho ukuthi kube nemeeting hlale phansi kukhulunywe
ungabi ukuthi ukhuluma nendoda yakhe eceleni nangalo uzokhuluma